Okay, mabantayo dyan. Galatians chapter 6, verse 7 to 10. Pang-i-base tayo yung message. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, verse 7. Tingnan natin verse 10. Basahan tayo. NIV. Okay. Verse 8. Okay, verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Verse 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Okay. Praise the Lord. So, ano dito iti message? Pero, ada dyan kabil ni Lord, kayat na nga mensahe para kada tayo. Pero ito kada gito nga verses, ado ti message nga maala tayo dito. So first is, verse 7. Iti first, nga makita tayo iti verse 7, do not be deceived. Ang kayo ma-deceive. Amen? Be not deceived, or do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Okay. Ada ti talo nga kwa dito, expository type. Ti message tayo. Do not be deceived. Anya ti deception ditoy, God cannot be mocked. Antayo nga, marabrabak ti Dios. Amen? So hang kayo nga pa-deceive. Ijay, God is real, God is true, and He is truth. Awan ti ulbod ti Dios. Amen. Saan nga marabrabak ti Dios? Ken saan nga rabrabak ti agserve ken ni Lord? Okay, dahito yan. A man reaps what he sows. Ti tao, apita na, ti inmula na. Kinayapo Diyos. Amen? Dayta, iti aramidan ti Diyos, kada tayo. So nga amin nga imulam, apitam. Pakamdya kabay mo, amin nga imulam, apitam. Dayta ti patakaran ti Diyos. I repeat, ti patakaran ti Diyos, ti imulam, apitam. Amen. Kat dito ay dati dua nga makita tayo nga panagmula verse 8. Ada dua nga imulmula tayo, idebiyag tayo. Dati dua makita tayo dyan. Verse 8. Tandaan nyo ti rules ni Apo Diyos, ti inmulam apitam. Amen. So, ano adain mulam, ada apitam. Saan na mabalin, nga awan apitam, no adain mulam. Kina po Diyos, talaga ka sa tipatakarana. Tin mulam apitam. Okay. Kasanod ay dua nga, klase ti mula. Verse 8. Basa. Whosoever whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Anya ni makita yung nga duwa nga agmula. Flesh and spirit.
Ito yung araramidan tayo the kingdom of God. Isura ito'y iti in the Spirit. Pero aramidan ti worldliness. No, dapat yung kararamid jay, flesh. Dua ti apit. Destruction day maysa, jay maysa eternal life. Okay? Ito di ko na do not be deceived. Sigurado nga apitan ti tao jain mula na. Whether flesh or spirit. Okay, mapantayo dyan. Jay flesh, nagmulmula ka tapno, maplis, maparagsak, may ayo tilasag, from the flesh will reap destruction. Anya ay aramid ti flesh? Okay. Moyo ba ti flesh? Anya ti flesh? Isuro-suro na palpalabas. So day bunga ti sinful nature. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Nabigay na di talo. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. 1 John chapter 2, verse 15. Amen. Hallelujah. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. So nga now, dahil ko nakagiksil, even nagijay, kailangan ni-overcome. Tipang overcome, life of Christ. Kailangan nga patayan tilasag or flesh. Tapno saan nga agmula-mula. Tanyo manan. No kasi ti preaching, ado ti mabutang ijay. Kaya yo diyay. Kaya tayo by Christ life. Amo yo, iti man sa meditate ko dito and our union with Christ, kaputan na relasyon ka kini Kristo, na alam amin, He is your source. Iso na ti ramot mo. Iso na ti poon mo. Iso na ti poon ti righteousness mo. Holiness mo. Ti health mo. Ti blessing mo. Ti wisdom mo. Ti strength mo. Ti ayat mo. Ti asim. Iso na ti ramot ti amin mo. He is your everything. So kaya tayo nga i-overcome na iti flesh. So kailan maparot na gijay, tahan kang ma-deceive. Amen. Ag-meditate kayo ngamin. Huwag kayo ag-meditate ko na, yuhan nyo nga kaya. Pero no ag-meditate kayo, suro-surok na dyan, you are my source. You are my everything. Because of my union with you, or my relationship with you, ono kuna kini Jesus, ono kini Father God, natawid ko amin. Kasi sikat ti ramot ko. Ramot ti righteousness ko. Holiness ko. Ti ayat ko. Ti asik. Ti strength ko. Ti salonat ko. So, arjay ti laban ko ti karigi saksakit. Nga ti uneg ti manung at hawen. Nga nagsapsapura ka iti body. I'm still alive. Kasi no ag-work ni Apo Diyos, handak nga mapatay ni Satan. Because God is greater than him. Hallelujah!
Nga mahala nga ijay. Kailangan nga na ito'y nga flesh, haan nga makamula na ito'y because deception, the enemy ti imula na ito'y. Iyag na ti distraction, panakadadaal. Amen. So now, agmula kayo dito'y may kadwa. Dito ti mayat nga imulayo. Okay, nya ti may kadwa. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So in the Spirit, anyamat in the Spirit, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness. Ado ti awan pa di Galatia nga di righteousness, holiness. Parasam nga agmula ti ayat. Hallelujah. Tayo tayo mulam. Karkaro, ijay pamilyam. Amen. Nalagip ko nga rod. Ada-adalak di ay. Ti Diyos ti kapintasan. Kamamayatan nga ama. Isuna iti ama nga kailangan nga pangalaan ti amin nga ama, ti kastada agbalin nga ama. So nakita tayo nga ni Apo Diyos, noongit na ti agwork, maibos ti tao. Madadaal, nagiti tao. Makita tayo dyan, wadala nyo. Pero, tinaramid na isungado, tinaisimpa, ti biyag na, He gave His only begotten Son because of His love. Because of His love. Ado, itinag-change ti biyag na. Isungag mula ka, iti ayat. No iti pamilyam, love your family, love your wife, love your children, tadadyahay iti mangapit ti biyag, life of God. So ti may baga-baga tata, titilan ni Lord ti family, titilan ni Lord ti ministry. Ulitak ngungat, ado ti ma-destroy. Ti kunata yung mayat, pero ado ti ma-destroy. Ngam no love, ado ti ma-fix. Amo yung gamin no maribribyo ka, ayatam. Ti may isa nga dapat yung adalan na kayo nga Christian, one no believer, ayatan niyo ti rebuke because the Word of God is for reproof, for correction. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Let's read that verse. May isang abing iwasan ti daduma, jay ma-rebuke. Amo yung ti-rebuke on the Word of God, flesh. Ano nga rebuke on the spirit mo? Takayat na ka nga isimpa. Takayat na nga sigurado ti papanam. Oh my Lord. So nga ti-rebuke, oray na sakit, accept it. Apa kay hospital, kasi naman lang, injeksyonan na naman, you need to accept. Tayo ka maagasan, opiraan na da jay sugat, daitan da, the same ditoy. Pero spiritual nga daite. Arabahaya. Sige, basa.
All Scripture. and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Okay, nyo. The purpose is, verse 17, so that The servant of God may be thoroughly equipped for every good work. oh, you see? So, ano hang ka maribribyok? Kasano ka ma-equip? Ara bahaya. Karkaro ano de papastor. Nga mo may ditoy. Adang ganyo lang ti teaching iti papastor. So, sa triplia, ti correction and rebuke. Amo iti may isa nga nakatnagan ni Judas, madina ti rebuke. Pero, di isanay nga ma-rebuke, isuda tagbalin nga kasta. Suda tagbalin di verse 17. Hallelujah. So ano makorrektar kayo? Accept. And then isimpayo di dapat nga may isimpa. Sakbay maladaw ti amin. Kunayo awan maladaw, ado tinaladaw. No, basahan nyo Ecclesiastes. Basahan nyo ti Proverbs. Ti tao nga marirebuke, kat saan na nga dengdenggan, one day, madadaal katawanan ti remedy. Ti marirebuke, kat denggan na, i-pour out ni Lord, ti Spirit na, ijay nga tao. Proverbs chapter 1, yung mabasa dihay. So, kailangan nyo nga acceptan. Siya nga minanuak nga na-rebuke. Nga minsan diritso ni Apo Diyos. Nga minsan tao ti mausar. Pero nagpaypay, so accept it. Ura ka ka makaturog, accept it. Hallelujah. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Anya ti iyag ti Spirit, love. So, sursurwak. Dahito'y mat. Patida kayo. A congregation. Oh Lord, tulungan nak. Tap nag-preachak with love. Mang-rebukak with love. Ag-servak with love. Amen. Hallelujah! So, agmulak ti ayat. Amen. So, para sa kagmula, iti ayat, giving. Para sa kliyay, agmulaak, iti forgiveness, madati magpasakit kanyak, mang forgivak nga dagus, asjay, nagijay because isuti mang apit, iti eternal life. Life of God. Kaya tuba tagapit, tin mulam apitam. So agpili ka, flesh or spirit. I know nga spirit ti bagayo. So do it. Mula kayo di anak yo tila. Kanayo ko ibaga-baga muyo kanayak no minsan titirinak lagdo bingo or iti ministry. Minsan ni Isaac. Siyempre adalata dayay kuan. Minsan ang kopima napansinan pa yun wagsasao. Ako na kajay. Tono madaw na mamalagip ko. Niya pa ngay. Madidadya nga imula. Anak. Kunak na no. Jay, gana nga ma-change. Gana nga. Kaasla kami ag-isistorya nga. Agama nga talaga. Amen? Dikat karkaro nga maigayt ko isuna. Nerot di siyempre, na kwareta, legalistic. So ako awan delikado ka no maka-attorney ka. Talagang i-apply mo tilintag.
mapangakadimat iti Word of God. Kunak-kunak, idamo ngam sabali kastak ngagsaw. Itata maupay kitdi. Kana inadadadal ko manan, kasano na ito'y? Kana maadadal ko ti kastak ngagsaw kanya na. Kana main encourage. Tatamakad adal mo't lang. So makita yo, ti imulam apitam. Nga di may mayat nga inapit ko kalakwada. Life of Christ. Sumingsingpet na nga sumingsingpet. Dagita ti kailangan tayo tatan. Ti panagmula, inbabaga ni Apo Diyos, God is not mocked. No anyaman ti mulam sigurado ka pitam. Pero, ti dua panagmula, pilyom. Agmula ka in the Spirit. Amen. Pati ito pa'y isam lang, kita nyo kadi. No, aduti isumam nga tao, adut mang isam king ka. Ngam no, parasam ti agmulat ti misuot, ay, aduti agmisuot king kamutlaw. Pati dehan mo minisuutan na inayon da. Ta inistoryada. Kaya man minisuutan nak ni namisan, ay isu, siyak laang kung kunan di ay barkada na, marandama pati isu na. Nag-multiply ti misuot nga ni-receive mo. Very kuwalang na kita. Very shallow na kita nga example. Pero mangyari. Hallelujah. So ako nakaroon ti aramitin mo kinimisis. No, dati amumi ka kasi kay ore unbeliever. Ti paano may lata, ti papractice may giving. Padasan may lata nga agit-ited. So, agited kami lata. Intono kwa, tadyayan malagipdan. Adanton ti time nga ma-realize na diya. So itrayo, no aramida mi day daduma, how much more? Iti family kinda ito, second to the last. Okay na, let us not be weary and well doing. Ang kamabanog, kasi bumanog ba't numamingsan, ti agaramit tinaimbag. Aramid ka nga aramid tinaimbag, kaslawan, ti mapapit mo. Pero saan nga marabrabak ti Diyos? God is not mad. Aniyaman lata nga imulam, apitam lata nga apitan dayay. So nga hakalata mabanog, ore kasla awan ti bungbunga na. Siya kini dito ministry, preach nga preach, kasla awan bungbunga na. Yes. Pero, hindi bumaybaybayag. Ni umat adumot kayam de testimony. Adumot kayam mon tinamulaan. Ti pagsayaatan na ba yan, pati na YouTube tayo, mamulmulaan ng titataw. So nga uray, nagiti aday di adayo. Berbero kung dada tayo. Kam di damo kasla, kunak nga wanti, kaslawan ti pagmamaayan na rito ya. Ngam sige, tuloy lata. Antayo mabannog ngag-preach. Sakit kita. Da kami, agkalingatan kami. Mangurat kami. Agbuyak mo, tikakadwa ka. Kung ni Sir Robin, ag-preach o kalingatan da ita. Karkaroon o, ang kayong agim-imin. Sige kami lata nga, sige. Tas saan nga mabalin, nga di imulami, anming apitan. Yes. So, hantayo mabanog, nga mada nga talaga. Nga mamisan makapabanog. Pero, Tumapay hantayo mabanog, because our spirit, nga nakijoin the Spirit of God, isutihaan nga mabanog.
the flesh is weak, but the Spirit is strong. Amen. Hallelujah. Siyak to pa no minsan. Talaga paspas ti biyahe wano ka, puyat. Awanan talaga day bagik, sa kapsot. So agluganak pa yan, kat umalalay dan. Idurundak pa yan nga, agluganan. Pero, naman, nakapsot ti bagi, but my spirit is strong. So, kung ta, I am alive in Christ, I am healed, I am health in Christ. Amen. Ano kayo meditate? Healing mechanism ti body. Basta dakin ka ti Diyos, adakin ka ti health. So, the healing in your body, nga go work. Ada agas na rin. Baka sarilim, ada agas, tibagik, ni Apo Diyos. He is my medicine. Si abukado to pa'y kadadati. Healing mechanism na. Dahil kayo, agasan dati bagbagida. Bilit. Oh my Lord. Tao kit din. Kaya kayo di ba nunutan niyo? So ada kayong pagbabalayan pa lang ti sakit. Amuan nyo na gitoy. Ada ti health dito'y body. I-activate tayo by faith, by our words. Amen. So makikita yun, gumalaw ngawak lata. Minsan ko na, sige na kayon, kung nakalito ka kadwa. Ngayon mahana kayat nga sawan. Kaan ko talaga kaya, mabalin. Pero kausaran na ngay. So nga ginanaak mo't ata, da kayo man. Amen. So nga di kasarakat, may bagin yun. Ta iturog ko basit. Amen. Tanay permiti biyahe. Yan. Amen. Okay. Let us not be weary and well-doing. Kaya tayo kabanugan, tiya garamit tinaimbag. Mabanog tayo kuman, no dagay dinadakes. No di worldliness, dapat nabanogkan. Ngam no dagay mayat, ang kamabanog. For in due season, we shall reap if we faint not. No ang ka give up, no ang ka mapaksuyan, agapit ka. So nga sige tuloy. Kanak na pa nagmulmulak ka na kayo dito yung church, tida mo nga rod ko na kasla awan effect na. Pero nasdawak nga dati time, nga rumwarmatunan panay life of Christ, tibagayo nga biyagyo, Jaya kon nga nasdaaw, nga dugaya mon tinamulaan nga agbungbungan. Mas tawak ta, adumatan ng tag-testimony, nga rin mang-ay because of Christ's life. Okay, ngam na ito last. As we have therefore opportunity. Tada gundaway mon, do it now. An mo palang orayon no bigat. Do it now. Tagundaway tayo. Kunaray day, let us do good to all men, even unbeliever ito'y. Even unbelievers. So no, bumakbak nang kayo, may pumpromote kayo, karkado kayo nga agmula in the spirit, karkado kayo nga agitad. One time na-review ka kay Jay laon yun, kay Jollibee Jay, natagilako-lako ti tupig nga may tuno.
amok kami nga no ijay, agituno da, awan karkargana. Namin ano ka ginmatang, wait na ipupulagid ay kanan, di kan kanay. So naasarak, di bumaba kami, apan na isil-sil-sil, nga gumatang kayo man, kahit ako na kaya, madi ka gumatang dita, yadayuman titi dita, tata, adapi man ti may samot nga family, nga sumarsarono ka na kami. Kunana, saya atom barok, kunana pi man talalaki day, kaited iti 200 pesos, hanap ay ngayon nala jay lakon da jay tao, ilakom tidaduma. Saya atom mayat day ta, gagatam lata. Hindi kasi, na-review ka kay pastor nga tamat na ito eh. Imbagtahan na nga mo, no, dati may ibagbaga, pastor, kukunarin. Sa medyo nag-ungot kay tupig, ay. So, ijayak nga natauhan. Uray unbeliever, wano, sino man nagidjay, agaramid ka lata tinaimbag. Adalatay di heart mo, agaramid tinaimbag. Agaramid tinaimbag. Agaramid tinaimbag. Amen. Basta kasjay, di biyag mo. Agaramid tinaimbag. Unbeliever man, well no believer. Pero dito yung una, to all men. So, ora unbeliever, tapno mawin tayo isuda. Makita na ni Jesus nga da ka tayo. Hallelujah. Amen. Araramitin nyo ba day? Ang ada tayo na jay, tumangsit. Amen. Amoy didamo pati lugan. Ako mamalmalayan ng umat nga tugayam ti pride. Ididamo, siyempre, nagrugi tayo. Okay, gana magalugalutan dahil lugan tayo idi. Awan ti lugan, gana nakaala tayo. Itata, ang ko nga mo katumangtangsit tayo gayam. So nga dati, agbari-bari-bari ta kalsada, aniya mo titi. Papap! Kukun. Ilisyo matalugan ma! Amo na brother ka di. Aso si pastor. Na minsan, ada ti umaba-abay nga, no paspasak-paspasa na. Tunoy sardo nga kangagubortik. Kung naka-agurek ka man na, ilukat ko de. Tao kita kat ni pastor nga Jigo. Ni Jigo nga lubiton, mga sinsinit nga. Sana ko na, pastor, sana ko. Sikagaw na ta. Bagatakan ko pinukawan nga dagos, kinitak pala no sino na ito. Ay, po. So nga, sansanayan tayon. Amen. Hindi Fortuner tilugan. Awan madikngag. No, siyak lang, no, makamaniwa ka day. Medyo pa lang. Salamat. Tayin baba ni Apo Diyosen. Oh Lord, bagim amin tidayaw. Amin na kita uri di kalsada. Karamit tayo tinaimbag. Amen. Da kayo congregation dito. Normang rangay kayo. Sige agpakumbaba kayo lata. Agmula kayo ti humility. Tabaka condominium. Titid ni Lord ka na kayo maramdaman. Amen. No, da lugan nyo kat sinukatana tiribo. Anyo piman nga sa asiyan da jay na da if X wano di ay da day bumarutubot nga kotsi but ko adi da palang abon kukunabi jay
ijang shop kami dito. Kasjaya kang sasaw, din nga dalugan tayo. Ha? Sino gamin pala mo ti pang asikaso ti kasta? Tinmangsit kagaya mo ng hanmuha mo. So kailangan imin din tayo. Let us not be weary in well-doing. Let us do good to all men. Last, especially ng nangruna, to them who are of the household of faith. Of course, datayo nga may sa church. Dito tayo nga i-apply. Sa tayo i-apply dyan na Duma ministry. Basta believer. Dito kaya't nakasawan na ita. Amen? Amen. No, minsan kami, adadayay, kaya't niya po Diyos nga, tiraan di jay, kanya-kanya ngay, jay sarilim ni panpanunutom, nung rumangay ka, wala ka ng pakialam, kariti na duma, ada di jay, pero haan nga napintas. Dapat no rumangay ka, kaya't mo nga rumangay mo tinaduma. Amen. So, kitaan nyo, ti pagsayaatan lata, ti kakabsat. Praise God. So nga tatan, now is the time nga ngumato ti level. Ag-level up tayo. Level up tayo, ag-increase. Kumada jay aramid tayo nga mamayat. Because sa moyo, jay aramidan tayo. Kunanda 1 Corinthians 15:58. Aday aramidan tayo. Kat saan nga useless, kaya po Diyos, the God is not magnarod. You will reap what you sow. Amen. Amen. So nga oray pa dagito aramidan tayo nga panang encourage lang ko ma. Dakkel etan. No encouragean tayo ti pada tayo nga believer nga agmove, karkaro nga gumaget tinadyusan. Karon magita tayo mapupay da. Dakkel yan. No agpray ka para kadakwada, in the spirit kang agmulmula. Kinapudno na aramidak rajay, every night, oray, kastoy, iti marikriknak ti bagik. No hanak mo lang nga makaturog at laki diyan agtutugaw. Magpipray. Kat kanayong ko nga bangbanggitan latada kayo. Nga ma-open kayo ito'y life of Christ. Makita yun ti papapanan nyo in the future. Hallelujah. Amo ni Lord data. Ako ay bagbaga na ito, tapno padayawan dak. Ibagbagak na jay, tapno aramidan tayo. Amen? So that's it. So nga encourage you. Ang kayo kumama-discourage, gagaramit ti mayat. Sige lata tuloy. Ma'am, kita nyo, garamit kayo ti mayat kay family you. Number 1, kay family you. Simpayo. Tagdi dapat nga may simpa. Taday ti design ni Lord ti family. Ado ti blessing ni Lord ti family. Taday ti may nga in bless na iti Garden of Eden. Amen. So nga rajay number 1,
mapang-aramidan niyo. Sakbay the household of faith, tayo kadwa tayo believer, iti household yu. Iti balay yu. Hallelujah. Kailangan nga dati ayat in your home. Dati ayan ti tunay nga love. Amen. Nga mariknan dati isang kabalayam the love of God. Kasano maayat mo? Dati kadwa mga believer. Wano all men dati family mo kataan. Listen to this. No apay piprepare ni Lord na kayo. At dati kayat na nga ramidan, iti family yo. Kayat na nga di family nga dita, sang kamay sang maligtas in the future. Amen? So mamingsan pa'y, ni Apo Diyos, God is not mad. Di mula mapitam. So, agmula ka timayat kay family mo. And then, nagijayang kakadwa tayo believer. And then, ijay unbeliever. So, tata, family, di umay, mamingsan pa'y. Surrender yun. Nagijay, kailangan nga maputed, kailangan nga matay, nga flesh nilalasag. Kada kayo. Simpayo the family you because your family is very important unto the Lord. Tumakder tayo. Hallelujah. Sige, family. Kanta tayo man jay, reign, reign, Lord Jesus, in our hearts. Thank you, Lord. Hallelujah. Shh. Hallelujah. Thank you, Lord. Reign, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens, our family is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts. Na kayo ay manilusang magayo kay ni Lord. Dagiti situation nyo, accept it. Mga dating pride na nakita yun, yung biyag yun, surrender. Mga dating dyan, nga patpadasan na nga i-control na kayo nga spirit, surrender it unto God. Because God is within you and upon you. He loves you. He loves your family. Kaya't nag-word. Kaya't nag-bless. Ano the blessing nga kaya't ni Lord nag-work the family. Karoon na the spiritual blessings. Come on, pray. Na kayo ay manisusamo, i-prayo, ipudno nyo kay ni Apo Diyos. Ipudno nyo na gidyan, masaksakitan, teriknayo. Ipudno nyo man, na gidyan nga ugali nyo, kakayat nyo, kag-change. Ang nga dakas, may pudno tayo na gidyan, accept in the sight of the living God. And then receive Christ forgiveness. Oh Lord,
Come on, come on. for Christ. One more time. Reign, Lord Jesus. Reign, Lord Jesus. In our In lives. our hearts, in our lives. Oh, yes, Jesus. Reign, Oh, Lord. of the heavens, Our family is for you, Lord. Hallelujah. Father, we commit unto you this congregation. Continue to saturate our whole being, our families. Continue to destroy the works of the enemy. We pray for restoration. We pray, Father God, for your power. Yes, Lord. Si kahit Diyos ang powerful, special team, Father God, di mangiornos because you're the God of order, the God of peace. Oh, we commit unto you this family. Touch them, touch their hearts, destroy the works of the enemy, the unclean spirits, destroy, Father God, by your word, by the blood of Jesus, by the power of your Spirit. You are the God of all gods, the God of our families. Yes! Sikat ang bangon ng design the family. So we pray. O Rabahaya Rabase. Yenda Rabahaya Rabase. Yes, Lord. Lord of the heavens, our family is For Christ. Our family is for Christ. Our family is for Christ. Hallelujah. Yes, Father. May prayer na gito'y kamsa. Thank you for your anointing to flow upon them. Restore mo na dapat na may restore, and then ma-break na dapat nga ma-break, maparot na dapat nga maparot, kat may mula na dapat nga may mula. Kadakuha na in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Let's pray for them. Come on, just release the anointing. The anointing of the Holy Ghost. Ora bahaya. Dagijaga absat. Agasis. Come on. Shakala baba bahaya. Wonde de kiki yana ba. Yes, Lord. Simpam di family na rito eh. Simpam na giti anak na. Simpam na giti puso na. Mag-receive ka. Kadera misuda. Kamay-may sa kingdom mo. Jesus' name. Thank you, Lord. I break the power of the enemy. I break the family, Jesus.
Shakalabababababa. Shakalalalabahaya. Arabahandidididi. Fire of the Holy Ghost. Ma-break na niyaman, ma-power the enemy, the family na gitoy. In the mighty name of Jesus. Fire in Jesus' name. Shakalababababa. Yendalalaba. Yendalalaba sakarada. Shikalalalaba. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, I pray in the arming of power of the enemy. Kamang gulgulo, the family na nadoy. We command you, live there. Jesus' name. Father, restore his family. Restore. Nagitoy, di puso na. Hallelujah. Hallelujah, your love, your grace. Jesus' name. Shikalalabahadi. Indalalabahayaro. Indalarasaka. Touch. Jesus' name. Yes. Yes. Jesus' name. Jesus' name. Yes. Fire of the Holy Ghost. Mapuuran the army of power of the enemy. Fire. Jesus' name. Jesus' name. Come on, come on. Sige, sige, minister. Hallelujah. Yes, we break the arming of power and the enemy among who hold. Come out. Live this body. Live this soul. Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, amen. Hallelujah. Shakalaba. 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 Shererekia. Shekalalabahaya. Yes, amen. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. Or how many times did I ito'y mabulbulan nga kayat ni Lord nga rin family tayo kat may settle kayat ni Lord nga work in our families so nga ti madidil tata so nga da kayo i-receive yun na ito'y nga message. Because this is your time. This is our time. Time of our families na may restore ijay plano ni Lord. May turong ijay design ni Apo Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Nagmayat ti pamilya nga maiwanan ken mabuo nagmayat karkaro ken ni Apo Diyos. Tayo sutin design na. Oh, so nga, how many times may intercedan ti pang pamilya dito'y. Okay, let's pray. Father, thank you. At tuyan nga, aramidan mi na gito'y masasawang revelation mo. Da kami ang mga sasikaso kay ti message teaching about families. Sika di may isimpa. Da kami lang ket instrumento nga mangibaga karigisaw. Salamat nga adu ti maisimpa apang pamilya. Maisimpa nga relationship ti agasawa anak ken ama. Thank you, Father. Ket naragsak kami asang-asang kamay sang agserve ken ka. In Jesus' name, amen.